والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بتنغلمنا تربية قل إن شاء الله سبحانه وتعالى جاء حمد السنة مقتول ربس پیغمبر biz محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جاء كونغلاربizin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bu saydı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mine Allah nasip etti kurşurga. Ali köpten tugulna şekilli Hazret bilen seyleşken idik. Şul vakit gelip gitti. Arap'ın bir sözü var. Kullu atin qaribun ve kullu madin ba'idun. Her bir kileşek nerse yakın. Her bir kileşek nerse yakın. Vada itesin kimgadir. Ala bir tangar 2 ay vakti var. Ala yartı yıl vakit var. Ala 1 yıldan sonra bulabit bu hal desin de siz mi de kalasın bu vakit geledi ciddi. Her bir kileşek nerse yakın isen kişi elbette. Ve kullu madin ba'id. Her bir utken nerse cırak. Uttiyken kaytarıp bulmayanı bir nişikte. Nerse gene birsen de kaytarıp bulmayı. Şunun için vakitten de kadirlerek nerse yok. Vakitten de kadirlerek nerse yok. Her bir günümüzde, her bir minutumuzda, her bir saatimizde kadrini bildirmek gerek. Vaktimiz boşka utmadı mı? Zayağa utmadı mı? Şuşu günde nindi faydalar işledim. Nindi hikmetli söz işittim. Köp kişiye fayda getirdim. Kimnedir rencitmedim mi? Yok mu deyip bana şuşu bende özüne kitap hesap kılır tiyiş. Kiş bilen de bir atna ötkenden son, bir ay ötkenden son hasibu enfusakum qabl en tuhasabu degan ayet var. O'z-o'zingizga hesap berigiz. Qabl en tuhasabu sizge hesap qilib yetgancha. G'ibratlar bek ko'p mana shu aradagina g'ibratlar mana zaqlamay 1 yıl bo'la shu facialı hal başlanığa alimine bugungi kunga qadar ali mayitlarni jiyib bitirmaganlar shu Türkiye'de, Suriye'de bo'lgan yer titravlar narsa deb ayta olamiz. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Ma sha'allahu kana ve ma lam yasha' lam yakun. Allah tilagan narsa bo'la, Allah tilamagan narsa bo'lmaydi. Ko'p kimnidir sugamiz, siyosatga kirib ketamiz, allanindi o'zimizdan nidir bir natijalar chiqarga tirishamiz, lekin mana shu ikkigina so'z kun fayakun. Allah Teala bo'lsin de ham shu bir bo'la. Ma sha'allahu kana ve ma lam yasha' lam yakun. Allah tilagan narsa bo'la, Allah tilamagan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun narsagina bo'lsa da Allah subhanahu va taolaning irodasi, Allohning tilagi bilan. Biz ne işlay olamiz? Bir işlay olmaymiz. Ko'pgina siylesek de, ko'pgina anda hatta qurollar hazırlasak da bir işlay olmaymiz. Bugungi kunda biz musulmonlarning eng zo'r quroli ul duo. Ul duo. Duodan da kishilarga aybir yo'q. Kimningdir rizqini tortib olib bo'la, ani och qoldirra. Kimningdir kiyimin soldırıp bo'la, kimnidir o'tirib bo'la, kimnidir tirmaga o'tirtib bo'la. Ama lakin mana shu duo degan kuchli bo'lgan bir qurolning shu aybirini bir kimdan da olib bo'lmaydi. Onun için hatta taharat da kerakmi. Onun için g'usl da kerakmi. Onun için azat bo'lug'ing da kerakmi. Onun için qaydir tirmada o'tiruv da kerakmi. Duo qilding ekan, ey Robbim, qo'lingni ko'tarasingmi, ko'tarmaysingmi? Qay bir kishi ko'tarmay, qay bir kishi ko'tara. Ko'tarsang da ko'tarmasang da, qishqirsang da, o'zing ishingdan aytsang da, Alloh taolo butun narsani bilib turuvchi, ham eshituvchi. Shu duo qilmoq sababli, duodan mahrum bo'lgan sababli o'z-o'zimizni mahrum etamiz, takabbürlanamiz, yolamiz Alloh taoladan so'rarga. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam narsa dedi: "Ud'ulloha va antum muqinuna bil ijabah." Duo qiling'iz. Allah'dan so'rag'iz. Bir de Allah Teala kabul etmez deb o'ylamag'iz. Allah Teala kabul etar. Allah g'aflatda bo'lgan, yalqovlangan, takabbürlangan bandaning duosi qabul bo'lmaydi. Chunki u nishladi, so'ramadi. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlar, mana sizni duodan boshlaymiz, ham duo bilan tamomlarmiz.
Alloh subhanahu va taolo bizning shu elibizga, jumhuriyatimizga, butun dunyoga iminliklar, tinchliklar bersa edi. Sizga aning turunda sizlarga kerakmi? Siz bir aqlli kishilar, chet elda da o'qigan, ko'pgina hazratlarning va'zlarini da eshitgan. İslam dini salam degan so'zdan olingan. Salam degan so'z urush aytmishli mir tibi. Senga mendan iminlik bo'lsin, sendan men senga bir nidi zarar keltirmayim, sen mening tilimdan da qo'limdan da bir nidi zarar ko'rmassin. Al muslimu man salima al muslimuna min yadihi va lisanihi. Payg'ambarimiz qisqagina bir hadisda aytdi, haqiqiy musulmon kim ol? Onun qo'lidan da tilinden de boshqa kishilar salomat bo'lganlar. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu deb arttırıp salamni alabız. Ve cennetihu deb tağı da arttırabız. Kim birinchi salam berdi ekan, kim ko'proq etib salamni aytdi ekan, Alloh qarshında ul ajr savobli bo'ladi. La yahillu li muslimin an yahduru akhahu fawqa salasati ayyam. Musulmon kishiga, musulmon qardoshi bilan 3 kundan da ortiqroq silashmishi yerga yaramaydi dedi Peygamberimiz. Ali 3 kun berilgan ekan. Narsa için? Uylar için. Kim to'xtali qishqirishdiq mana bu qardoshimiz bilan. Kim g'ayibli ekan bunda? To'xtali men g'ayibli tugilmisin? Azroq qizdim tugilmisin? Azroq ortiqroq aytdimmi, sabrsizlandim tugilmisin deb har bir kishi eng birinchi g'ayibni o'zidan izlarga tiyish. Boshqalarga izlagancha, lekin biz kirisincha eng birinchi kimgadir g'ayib topabizda o'zimizni aqlarga tirishamiz. Man bada'a bis salami wa huwa awla indallohi va rasulihi. Kimda kim salam bilan birinchi takabbürlikni sindirib, tubanchilik bilan salam bilan boshladi ekan, so'zni assalomu alaykum, afv eting do'stim, qizdiq bitkisha, silashmish jirdik, mana ko'nglim burshila, afv eting, men g'ayibli, 1000% sen g'ayibsiz bo'lsang da, men g'ayibli deb aytu, u bir qati kuchli bo'lsa kerak uning uchun. Diplomat bo'lsa kerak uning uchun. Sabır bulura gerek anın için, terbiyeli, edepli bulura gerek anın için. Min gayipli deyip aytding da Allah'ın farishtaları sana rahmet okuyturan bularlar. Tigi kishi to'xtali, men gayipli buldum deyip tigisidan narsın. Isborita başlaysiz kim gayipli bulgan. Ve huve avla indallahi ve rasulihi, kimda kim şu takabbürlikni sındırıp birinci salam bereyken Allah karşında, Peygamberimiz karşında şu kişi istinrak bular. Mana şu nega şundan başlandım so'zni, chunki salamni topshirishga kerak. Bir-birimizga salamlarni aytishga kerak. Hatto yonimizda bo'lmagan kishi deganda, Hazrat mana men seni bilan ko'rishdim, rahmat. Mana tigi Ramil abiga salam aytali, Mahmud abiga salam aytali deb aytsang, tigi kishi qaytada Ramilga da, Mahmud abiga da salamni topshiradi. Tiginin nişe gidip sine qara, nişe gidip sine meni sıradı mı? Meni esga tushirdi mi? Ey rahmat angar deydi, sen de ko'rganda angar salam dey. Hatta mana shu salamlarda bir-birimizga ko'rmagan g'ayib salamlarda ul Alloh qarshida bek zo'r ajr savobli bo'ladi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining bir mashhur hadisida nasa deydi, afshus salama degan so'z taratg'iz salamlarni. Yani salam degan so'zning ma'nosi iminlikni, tinchlikni, распространяйте мир degan so'z. Bir-biringizga salamlaringizni topshirig'iz. Afshus salama va at'imut ta'ama. Rizqlaringiz bor ekan azgina. O'zingizga yetdi, bolalaringizga yetdi, ali bitmada ko'rshi bor. Ali bunda tigi muhtoj bor. Ali bunda tigi zag'if bor. Ali bunda tigi avru bor. To'xtali bir ko'ngilli bo'ldi, mana yetdi bit o'zimizga. Aydalar shunda kirtigala qarshiq deb xotiningga aytsang, ul da ayda kirtamiz deb. Mana nindi rahatlik topasan anga kiritganda, ul oshagandan so'ng nindi rahmat o'qiy, duo qila, ikkinchi kunga sezasin aning nindi barakatin. O'ylamagan yerdan Alloh taolo barakat berar, shu qarshiqqa, shu muhtojga, shu och kishiga rizq bergan uchun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikkinchi bir hadisida İttaqullah ve lev bi shaqqi tamaratin. Allah Teala'dan cehenneminden qutulug'iz. Narsa bilan yartı xirma bilan bo'lsa da, bir xirmang bor ekan, shuni yartsin, o'zing ashab yartsin, muhtojga bersang, cehennem o'tidan qutulasan degan shekilli. Afshus salama, salamlaringizni topshirig'iz. Va at'imut ta'ama, rizqlaringizni berigiz, kishilarni rizqlantirig'iz.
وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. وصل بالليل تنه bilen yartı ölüm yıkıda bulgan bendeler tınna bitinsi de jıklıylar. Hatının da jıklı, balaların da jıklı, kurşilerin de jıklı. Mine şul vakitne uyandın jıklısı kilmiş şekilli. Tinde barıp daru içip gelesin, bunda barıp su içip gelesin, ballı suda içip gelesin de tağı jıklap bulmay. Ellen işte aptırap jirgençe al taharetinde. İki rekat namazını okuşunda Allah Teala'dan sıra vasalli billeyli ve nasu niyam bütün kişi jıklagan vakitte iki rekat namazını teheccüd namaz deysin mi, tıngi namaz deysin mi, nafil namaz deysin mi, nese deysen de deyirsin, etmezsen de bula iki rekat namaz oku da mine ol namaz tege farız namazlara karaganda da temnerek bula. Çünkü tege farız idi. Bu farız tugul mine senin imanın, ihlasın, Allah'a bulgan muhabbetin artı көп bulu sebeple namaz okudun da işunda sizesin ayrım kilgen bir kişini siresin. Allah Teala ayrım bir dert bire hem yıkın da bire. Bir kilke bir aybir var benim bir tanışım ayta mine hazreti yıkı kilmegeç men de koluma Kur'an'a okuy başlayayım da şunda yıkısım kile başlaydı. Metem şeytancık da zine okuma Kur'an okumas kadip. Kilke ama lakin şulay ol. Kay bir vakitni Allah Ekber deyip ihlas bilen tekbir tahrime aytıp namaz okuy başlaysın da şunda isnene başlaysın, ağzın açıla başlıyor. Peygamberimizin bir hadisi var. Bende kimdir namaz okuyan vakitte Fatiha suresinde ağzını açtıyken tezrekkine şeytandan sığınsın dedi. Şeytan kile de seni şu yalqavlıkını kitire. Ne şu vakitne şeytanın moynun burup tınne bilen mi, namazda mı, izgilikte mi, kişiye birim diyen vakitte kimdir ayta, neseye biresin, uzun turuşu tapkan akşam nege biresin, işlesinler ana. O işleri de anın selametliği yok. O işleri de anın şekilde senin vazifası yok. O barır da anın maşinası yok. Şunun için küp mengene izgilikni kılsan, o sana eğlenip kaytatırgan bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitni bir sözünü iştep kurkabatlı. Bir sözünü iştep kurkabatlı. La yankusu malu min sadaka. La yankusu malu min sadaka. La yankusu malu min sadaka. Sahabeler bu nerse mağlum indi. Niye ulanı iştep kurkabatlı deyip aytkaş, uylaganlar idi. Peygamberimiz ayta yok, min sataşmadım. Peygamberimiz bir kaşında uzunluktan silemi. La yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. Peygamberimiz kayandır havadan alıp ya ki uzundan silemi. Allah Teala anları vahiy jiberip qaysı Kur'an'da yazıla, qaybirleri hadisi kudüside bula. Nersedi bir kaşanda sadaka bir bile mal kimimi. Bir kaşanda sadaka bir bile mal kimimi deyip iştepkır şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Şunun içinde izgilikni işlerge aşığıra kirek. Selamni jellemeske kirek. Fasalli billeyli ve nasu niyam tınne bilen bütün bendeler yıkıda bulgan vakitte tırda namazını oku. Tadkhulil cennete bisselam. Allah'ın cennetine iminlik bile tanışlık bilen kırırsın di. Qarağız nindi jingil hadis. Tilgede şunday motor. Afşu selama ve at'imut ta'ama ve salli billeyli ve nasu niyam tadkhulul cennete bisselam. Men bir kere bu hadisne. Şunun için bu dağını, şunun için men şundan başladım. Niye şundan başladım? Çünkü bugün bizge şu iminlik, tanışlık gerek. Yarı irte bile uyandık. Elhamdülillah жылы sularımız var. Yurtlarımız жылы. Aşarga rizqimiz var. Kiyinirge kiyimlerimiz var. Bugün Türkiye'den işe minlegen kişinin yurtları da yok. Suriye'den işe minlegen kişinin bütün yurtları da, suları da, rizikleri yok. Kayadarında, Ukrayna'da bizninki de hem başkalarınınki de bugün Allah akopta yatarlar, Allah'ın bir ni gısil kıyınırga, ni taharet alırga, hatta istinca kılırga da mümkünçilikleri yok. Şunun için elhamdülillah buna şükrana ne jitkizemiz mi yok mu? Allah'a bulgan her bir sulaşka Allah Teala'nın rahmetimizni eriştiremiz mi yok mu? Nerse bile yaşayabiliriz, mal bilen yaşayabiliriz mi, rizq bilen yaşayabiliriz mi degende yok, Allah'ın rahmeti bilen yaşayabiliriz. Birov öten işiginde Allah'ın rahmeti bilen yaşaysın. Rizq bilen, ne bilen? Buna qarali sen agar da sen şirlesen,
хасталансаң, ауыртсаң, ризық аши алмай тұрған болсаң, Алла сақласын, рак желудка манда, рак прямой кишки болса, ризық аши алмайсың. Ақшаң да бар, яшың да анда 50-гіне әлі 60-қа да жетмеген. Шушы ризықны ашар үшін, ризық өтер үшін ярты малыңны берер едің ме? Берер едім. Ашаған ризығың ішіңе кіргеннен соң, шушы кірген ризығыңны шығара алмайсың. Алла сақласын. Ағаззакумуллах дейлер ғараптар андай уақытта. Ризықны шығара алмайсың, шықмай. Шушы шығарыр үшін ярты малыңны берер едің ме? Берер едім. Bir aşar için, hem aşağın rızıkını sonundan işletkeş çıkarır için bütün malını verir idi. Biz şunu oylayız mı? Elhamdülillah aşıya alabız. Elhamdülillah istisna aşıya alabız. Barabız, taharetlerimiz niye artabız, tuvaletka da barabız, jiribız, jıklıyız, suluyuz, kurabız, iştebız. Şıkrana jitami yok mu? Beş vakit namazına jitamiken yok miken? Şunun için muhterem aziz kardeşler, buna zikir, tasfih degan narsani unutmasak kerak. Bugungi kunda mana şu belalar, soğuşlar, afetler, yer titrevler, hamına bugungi kun ko'rgan qay bir mashaqqatlarimiz narsadan yaksibu aydina, bizning qo'limizdan, o'zimizdan. O'zimiz shukrona qilmadik, kufroniy ne'mat qildik, g'ibodat qilmadik, sajda qilmadik, hurmat etmadik, atiyanilarimizni ranjitdik. Indarsa mana şunun belaları akirtnab kelib bora. Qiyomat kunining belgisi mana şu yer titrevler, kinat o'limlar, yer titrevler, ham o'limlar ko'p bo'luvi butinsida qiyomat kunining belgisi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem qiyomat qachon bo'ladi deb so'ralgach, ikki barmog'ini ko'rsatgan degan rivoyatlar bor. Narsa degan so'z? 2000-yil tugul, 200 yıldan so'ng tugul, 2 yıldan so'ng tugul, bir barmoq ikkinchi barmoqqa nechik yaqin, mana shulay qiyomatda yaqin. Qiyomatni kutib turasa yo'q. Nega kutib turgani qiyomatni? Onun belgilari endi 90% belgilari, znameniya deb ataladi. Onun kelib jetdi. Biz mana bugun she'rlab ertaga dunyodan o'tdik ekan, bizning qiyomatimiz jetdi. Bizning qiyomatimiz jetdi, anga hozirlar kerak, hozir bo'lar kerak. O'lim ol dunyoning yashashning birinchi aqtiq kuni, oxiratning birinchi kuni. Tag'ida o'zimning bir yaratgan bir hadisimni aytamda, ondan so'ng endi azrak o'zim haqimda mana kim men hozir qo'yamen shularni da sizlarman, chunki qay bir kishining qiziqsinuvlari bor, hali ko'rishgan vaqtda da so'rovchilar bo'ldi. Daha bir yaratgan hadis Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem o'zining bir muborak hadisinde ayta: "Al-birru la yubla, wad-danbu la yunsa, wad-dayyanu la yamut. i'mal ma shi'ta kama tadinu tudan." Al-birru la yubla. İzgilik bir qachonda eskirmas. İzgilik bir qachonda eskirmas. Bir izgilik ishlading ekan, ana kim aytmoqchi, suvga tashladi deb aytalar bizda. Silama. Bir izgilik ishlading ekan, unut. U bir qachonda eskirmay. Va man ya'mal mithqala zarratin khayrayra va man ya'mal mithqala zarratin sharrayra. Alloh taolo shu zilzila haqida aytgan vaqtda bizga ayta, garchitsa urlig'i qadargina bo'lsa-da, bir to'zon qadargina bo'lsa-da izgilik ishlasangiz, Alloh uni ko'rashak. Ham harcımızga kitreyecek. Naq şunu hatlik buzuqliq işlesek de Allah Teala şunu göre hem de bizim karşımıza kitire. Al-birru la yubla. İzgilik bir qaşında iskirmez. Ve-denbu la yunsa. Günah bir qaşında unutulmaz. Kimdir unutuvu mümkün? Lakin Allah Teala bir qaşında unutmuyor. Qılgan izgilik de iskirmiyor. Hem de qılgan günah da unutulmuyor. Ve-deyyanu la yamut. Dayyan degan söz Allah'ın sıfatı, bu hak bilen batilni, halal bilen haramni ayırışı. Sudya kim? Allah Teala la yamut, bir qaşında ölmez. Bir qaşında ölmez. Bunun sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "i'mal ma shi'ta." "i'mal ma shi'ta" tilaganingni ishla. İhtiyar. Tilaganingni ishla. Mana bunda süt, bunda araqı. Bunda halal, bunda haram. Bunda senin halal xatning, bunda Allah saklasın
yaş kına zinaşı bir hatın. Hem irler içinde, hatınlar içinde bu. İğmal meşite. Allah Teala iriklik birdi. La ikraha fid din. Birinin dinde birinde kişilik yok. Lakin kema tedinu tudan. Nerse seçsen şunu uğursun. Что посеешь, что и пожнешь. Mana bu ad-dunya mazra'atul ahire. Mana bu dünyada, bu dünya ahiretin iginligi. Mana bunda nerse seçsen ahirette şunu jiyasın. Şunun için muhterem aziz kardeşler, men şundan aytasım ki, Allah'ın imunda sizge cehennem bilen korkuturga, namaz iretirge, gısıl taharetler, istincalar iretirge kilmedim. Men sizge az bulsa da özümün tecrübemden, men ahir 65 yaş, mana bunda Ali Şamil abzi alıp kirdi, gazetini ko'rsatdi. Hazret 1999 yılını siz keldiniz de mana bu mescidni açtınız dedi. Ağa neçe yıl o'tdi endi hozir? 22 yıl 24 yıl. Lakin ondan da aldandırak 78. yılını men medreseye kirdim. Mana bunda kay bir yaşlar, alар tuğanlar ali o vaqtni alар tumaganda medresege kirdim. Medrese o vaqtni Sovetlar Soyuzu o vaqtni bütün Rossiyaga ko'p mingna anda masjidlar bo'lgandir. Lakin o'zimizning Yevropa bo'ligida, Sibir ham Yevropa bo'ligida diniy nazoratida barlig'i 117 masjid edi. Anda Moskvada kira, Peterda kira, Qozonda kira, Qozonning Tataristonning o'zindagina 17 masjid edi. O vaqtni Tataristonning o'zindagina 17 masjid edi. Bugun Qozonning o'zindagina 80 dan ortiq masjid. Tataristonda 1500 dan ortiqroq masjidlar. Endi din bitti. Men shunda 8-9 yaşımda masjidga, Marjani masjidine qaşa jirgan vaqtda tarvihlarga, iftarlarga menga babaylar aytadilar edi. Sakallı babaylar, bu talib jirma bunda. Menga bu talib jirma bunda, aniyingni podvodit etasin, alarga shilta bo'lur. İspolkomdan, raykomdan, gorkomdan, alarga partkomdan nindedir so'zlar bo'lur. Jirma bunda mana biz bitamiz endi, biz bitkash din bitti endi degan shekilli so'zlarni aytdilar besharalar. Tag'i bir hadis eshitganim bor. Kimda kim agarda aytsa din bitti endi deb, biligiz o'zi bitti. Din bitmadi bir qachonda. Qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa dedi Alloh taolo Qur'on Karimda. Aytsin ya payg'ambar, ja'al haq, haqliq keldi. Haqliq narsa u? Haqliq u islom. Haqliq u Qur'on. Haqliq u bizning dinimiz. Va zahaqal batil. Batil, yolg'on. Kim aytmishli, urush aytmishli, ochko вторательство. Mana necha yillar kommunistlar shu din yo'q, religiya opium для народа deb yurgan kishilar qayoqlar bugun? Ko'pisi o'ldi, ko'pisi urush aytmishli, rastvarilish, ular hozir endi iri bitdilar. O'zlarining ko'pisi hozir bizning bilan birga namoz o'qiylar. Shu vaqtda bilmagan biz ekan deylar. Yariylar so'ngidan bo'lsa da ular alhamdulillah tavba qildilar. Lakin biz mana shu vaqtni masjidga jirgan hamda agarda aniyim Rashida Abustay shunday g'ayratli, kuchli, ixlosli bo'lmagan bo'lsa, bizning 6 bolalarni shu aytib qoti etib, niq etib tarbiyalamagan bo'lsa, balki bizda qayerdir bo'lar edik, injener qayerdir bo'lar edik, anda xizmatchi, lakin mana shu yo'l bilan ketdik. Boshda 2 yil armiyada, Germaniyada xizmat etdim. Ondan so'ng qaytqach Buxoroga kirdim. Ahmad Zaki Hazrat bugun aning anig'i mana Zaki masjidi deb soldi, nida Zalisnida bek motor masjid. Qarag'iz, izgilik bir qachonda yo'qolmay. Ol Zaki Hazrat 10 yil turmada o'tirgan din uchun. Shu o'tirgan yerda ko'p ilm olgan. So'ngidan menim de Talg'at Tajiddinning da, Ravil G'ayniddinning da ustozi bo'lgan Ahmad Zaki Hazratning o'lganidan necha yillar endi. Aning malayi tugul, aning anig'i bugun subhanalloh masjid soldi. Shuning uchun din bir qachonda bitmay. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda ayta: "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum aw yuhibbunahu." Kimda kim dindan murtad bo'lib ketsa, murtad degan so'zni eshitganingiz bormi?
Gençler, mürted diyen söz bu atrioksat religi. Kafir gine tuğul hele müşrik gine tuğul mürted. İslam'da bulgan anlarsın kir kaytkan şuşu özünün dinine mi ya ki dinsizlikke mi? Allah Teala ayette kim de kim şuşu dinde mürted bulup dininden kaytsa nasa di? Biz öyleybiz, mına biz nas ne spravitsa, mına biz buldurabız, biz güneşliyiz. Yok, Allah Teala nasa di? Sizden de hayırlara sizin uğrunuzga bendelerini getiririm de. Subhanallah. Allah'ın vaadesi bu. Buna hazır kış. Jir indi metr yarım jir tuğdu. Tağı da bir salkınırak bulsa 2 metreye yakın, metr 70'ke jir tuğa. Appak kar. Kim oyladı mına bunda nesta usir, mına bunda nesta bulur. Nişli yaz jite, Mart'tan son April kile yaz jite, kıyaş motor etip kar eribite de, şuşa jir eri, şuşa jir jimışara da, şul jirde, hatta bende oturtmasa da şuşa jirde indi Allah'ın vaade etken eybirleri usadkiyle yemyeşil bullah. Uldeğinde deyip, bittiğinde din diyen vakitte yok Allah Teala nesa dedi, Allah Teala etti, İnna nahnu nazzelnahu zikra ve inna lehu lahafizun. Şu Kur'an-ı Kerim'de biz özümüz indirdik. Hem kıyamet gününe kadar şu Kur'an-ı Kerim'de biz saklayacağız dedi. Bir kim de Kur'an'ı özgürte almıyor. Yahudiler özleri nanişik gerek şu ayetip özgürttiler, öz faydasına işlettiler. Hristiyanlar Vethi Zavet, Sarı Zavet deyip tercüme etken vakitte bir yerden ikinci yere koşurup yazgan vakitte zamanına karata 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl özüne kendisi gerek şey özgürttiler. Lakin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özüm indirdim, hem özüm kıyametine kadar saklayacak dedi. Mana şu dinde, din bizge bugün kayıtta elhamdülillah. Meşitlerimiz bugünkü günde qayadır 40. 30. yılda tuğan abuylar bilen tugel, belki şu 60. 70. 80. yılında tuğan yaşlılar bilen bugün meşitlerimiz tuldu. Ali şu yaşlarının ali belki atiyanileri ulhatlık dinge kirip gitmegen bulsalar da, kaybirlerinin ali haladinlikte anda haram istetkişler bulatıran bulsalar da, bu balalar bizge qaraganda şistarak. Bizning balalarımız şu 80. yılda tuğan balalarımız soğundan indi 2000. yılının bu yağında tuğan anıklarımız, onlar bizge qaraganda şistarak, onlar bizge qaraganda ümitlirak. Gördünüz mü? Tarihte 70 yıl, 170 yıl, 200 yıl leşey Arapça etmişliğin. Niço? Birinci ne stoyt? Tarihte ol bik az vakit. Lakin Allah Subhanahu ve Teala nice yıllardan sonra özünün şu haklığın Allah Teala izhar etti, hem bizge buna çağırıp gösterdi. La taqnatu min rahmetillah. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Bir qaşanda Allah'ın rahmetinden ümit izmegiz dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkinci bir ayette min rauhillah. Bir qaşında Allah Teala'nın rahmetinden ümit izmegiz. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Bir kup günah bulsa da, günahlarımız bir kup bulsa da, qarağız siz. Bir kişi bilen görüşken idim. Abzı namazga vakit bitindi. Yok, men basırlık tugulinde. Nige? Bilsen Hazret benim köpme günahlarım. Abzı buna men çapan çalma kiyip, sakal jiberip, Hazret ismin ko'tarib, köpme hajga barıp, köpme müfti bulup jirim. Belki men sana qaraganda 1000 tapol günahlaraqtır. Qayan bilesin? Allah Teala bit buna bizning şu kıyafeti bizge qaramay. Ayya tövbe işigi baribizga da aşık. Tövbe işigi baribizga da aşık. Ulaytan yoktu men işkanim bardı. Köpmegine tövbe kılsan da hazır sana faydasız indi sen bir köp günahlar işledin dedi mena bir kişi de. Subhanallah. Men indi nesse aytırga bilmedim de Allah'ın rahmeti bilen tigi Peygamberimizge hatık bulgan bir vakigani iske düşürdüm. Bir kişi 99 kişini ötürgen. İşitkeniz var anı. 99 kişini ötürgen de gazaplanacağını canı 99 kişini ötürdüm. Özüme de ölürge vakit ciddi bitinde. Mena Allah Teala gafu itir miken, gafu itmez miken deyip aptırap jirgen vakitte kila bir galim yanına. Ayta men 99 kişini ötürdüm. Mena Allah Teala gafu italir miken, itir miken tövbe kısam degeç degesi ayta yok. Sen 99 kişini ötürdün. Yok, sana birinin de gafu yok dedi. Dege kişi anı 100. itip anı da ötüre.
Bu orunda benim kilesim kile. Endəşməgən bolsa o'tirmas edi bütün değil mi? Hazır bu barbar gazaplana, barbar özüne bir fatva tabas kile, barbar bulay etip dünyadan bulay etip günahsız kitası kilmi, bara bir hikmet iyesine. Бар ғилем, бар хикмет, бар знание, бар мудрость. Әгәр дә бер кешедә бик каты ғилем күп булып та хикмәте булмаса, ул кеше янына күп кеше килми. Килсә дә бер килә дә икенче тапкыр килми. Хикмәт белән ғилем бергә булырга тиеш. Хикмәт белән ғилем бергә булса, ул вакытны ике канатлы кош очкан шикелле, әгәр дә берсе генә булып, хикмәтең булып та бик каты хикмәтле син, әмма ләкин ғилемең юк. Бик тирән кирип булмый, ғилем дә кирәк. Хикмәт белән ғилем бергә булса, ул вакытны, субханалла, бу бик каты зур кешегә насыйп иткән бер бәхет бу. Теге хикмәтле кеше әйтә, өметле, иншаалла, тәүбә кыл. Тәүбә кыл. Ләкин ди син менә бу авылда яшәмә. Синең яшәй торган авылың, ул сиңа тәэсир итә, ул шундый явыз, юнсыз авыл. Монда да хикмәт бар. Кайбер вакытны мәрхүмә әни әйтмешли, улым, синең белән водитель булып, шофер булып йөргән кешең дә иманлы, намазлы булсын. Бигрәк тә җәмәгатең, хатының, балаларың намазлы булсыннар. Әгәр дә алар намазсыз булсалар, алар синең булган иманыңны суырып алалар дип әйтә иде. Кара син аны. Димәк, синең яши торган җирең дә, күршеләрең дә менә синең шикелле булсыннар. Халил, синең дусларың шундый булсын. Соңыннан аннан соң Аллаһ Тәгаләгә, ey Rabbim, niye mena şunday yaxşı dostlar җибәрмәдең дип үкенерлек булмасын. Сорасаң була. Кайбер кешеләр йортларын алмаштыралар. Мине бар танышларым, кайберләре мәчет янында йорт алалар. Кыйммәтрәк анда. Әмма ләкин күрә, мәчет эшли, азан әйтелә, яшьләр җыри, имам галим, хикмәтле, әллә нинди матур урында йорттан салтып, менә монда йортлар алучы кешеләрне исемләп әйтә алам. Алар күчтеләр дә бәрәкәт таптылар. 5 вакыт намазга азан иштеләр, киләләр. Бу кеше әйтә, син ди бу урыннан ди, бу начар авылдан ди, җирдән ди, кит ди, яхшы изге авылга ди, изге урынга ди. Шунда тәүбә кыл ди, Аллаһ Тәгалә тәүбәңне кабул итер иншалла дигәч, теге кеше күчә башлый да ярты елда үлеп кала. Ярты елда үлеп кала да хәзер Ништәргә бит инде, бу бит инде нияте яхшы иде, теге авылга барып, анда тәүбә кылып, Аллаһ Тәгаләгә шушы инде гөнаһларыннан пакланырга дигән ният бит. Ярты елда үлеп кала да, хәзер Аллаһның рәхмәт фәрештәләре әйтә, ey Rabbim, менә бу кеше чын ният белән тәүбә кылып, ниятләп, безнең бу хәзергә изгелек ягына бара иде. Теге Азап фәрештәләре әйтә, юк ди, ул 100 кеше, 99 кешене үтереп, тагы бер галимне үтерде, аны җәһәннәмне булырга тиеш дип, алар үз ара җәнҗал китә, нәрсә Аллаһдан әмер килә, үлчәгез кайсы якта. Әгәр дә бу якка җираграк, якынрак булса, иншалла өметле. Әгәр дә үзенең шушы начар авыл янында якынрак булса, үлчәсәләр, ярты гәүдәсе тегендә, ярты гәүдәсе монда. Әкият түгел бу җәмәгать, бу хак. Соңыннан җир дуа кыла башлый, җир әйтә, җир Аллаһ Тәгаләдән сорый. Бу җиргә күбрәк тәүбә кылучы, изгелек кылучы кешеләр булу хәерлерәк кабердә. Җир сорагач, Аллаһ Тәгалә әзме күпме җирне әзрәк кенә осин үзгәртә торган була. Менә бүген күп бик сөйлиләр бит, Төркиядә булды, ос үзгәргән имеш фәлән метр тегеләй булай. Менә бу шушындай хикмәтләр бар җәмәгать. Шуның эчендә тәүбә ишеге барыбызга да ачык. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә тәүбә кылырга насыйп әйләсен, ләкин тәүбәнең шартлары бар. Бик яхшы беләсез. Иң беренче тәүбә шушы Аллаһ ризалыгы өчен дип шушы бузыклыктан туктау. Икенчесе шушы бузыклыкка кайтмау. Әлек бер кеше туктый да, ради сине тәмәкене ташладым, аракыны ташладым, зинаны ташладым диде. Бер айдан соң тукта ашыктым түгел микән әзрәк ди. Яки тәүбә кылмаган булсам, тегене тагы бер шигыр идем, тагы бер тартыр идем, тагы бер шир идем. Менә бу инде тәүбә түгел. Аңар инде нәфрәт күзе белән карарга кирәк һәм кире кайтмаска кирәк. Тагы да аның шартлары, әгәр дә кемнедер рәнҗиткәнсең икән, кемнеңдер хакын ашагансың икән, алгансың икән, аның исән вакытында хакларын
Бирергә, ризалатырга, әгәр дә ул кеше юк икән, аның туганнарын, балаларын ризалатырга да һәм менә шушы нәрсә. Һәм шушы эшкә нәфрәт күзе белән кабу. Бу тәүбә насуха дип атала, мөхтәрәм җәмәгать. Соңыннан мин менә үзем турында дәвам итәм. Соңыннан Бухарада укыдым, 4 ел Бухарада укыдым. Бухарада 4 ел укып бетергәч, мине Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә Уфага сәркатиб итеп, ответственный секретарь итеп алды. Анда 3 ел Уфада эшләдем. Уфада эшләгәннән соң, аннан соң Октябрьский дигән шәһәргә, Бөгелмәдән җирәк түгел, Уфа белән Казан арасында Октябрьский дигән шәһәрдә 9 ел эшләдем. Анда мәдрәсә ачтык, мәчет салдык, анда мөхтәсиб булып эшләдем. Соңыннан 94 елда Казанга кайтып, Габдулла хәзрәт Галиуллинның ярдәмчесе булып эшләдем дә, 98 елдан алып 10 елга кадәр 13 ел Татарстан дини назаратында шушы вазифаны, мөфтилек вазифасын алып бардым. Иң күңелле вакытларым минем кая үтте дип сорасагыз, иң күңелле вакытларым шушы кичкенә генә агач мәчеттә Октябрьскийда тәҗрибә җыйдым. Шунда ректор да булдым, мәдрәсә дә ачтым, мөхтәсиб дә булдым. Һәм бик күп тәҗрибә, халык белән эшләү, халык белән менә күркәм мөгамәләгә шушы өйрәнүем шунда булды. Туры Казанга кайтсам, әле Казанда бәлки мөфти дә була алмас идем. Соңыннан менә Аллаһның рәхмәте белән элекке президент Минтимер Шарипович Шәймиев белән 13 ел бергә кулга кул тотынышып, күпме эшләр эшләнде, әлхәмдүлиллаһ. Анда Россия Ислам университеты ачылды, анда тагы 600-гә якын мәчетләр салынды. Бу мөфти яхшы эшләүнең сәбәбе түгел, җәмәгать. Бу халыкка мөмкинчелек бирелде дә, һәм халык үзенең асылына кайта башлады. Асыл нәрсә? Асыл ул гыйбадат. Кеше эзләнергә тиеш. Для чего Всевышний создал нас на этот свет? Ни өчен Аллаһ Тәала безне яратты бу дөньяга? Ни өчен китерде? Безнең вазифабыз нәрсә? Һәм бара торган урыныбыз нәрсә? Ничек яшәргә тиеш дигән сорау һәрвакыт туырга тиеш. Коммунистлар акламадылар үзенең шушы программасын. Анда нинди генә партия яңа чыкса да, үзләренең шушы программаларын елда яңа баштан переписывайттылар, яздылар, ниндидер кушымчалар, ниндидер артык нәрсәләрне алып ташладылар. Аллаһ Тәаләнең программасы, Аллаһ Тәаләнең конституциясе, Коръән бер кашанда үзгәргәне дә юк, һәм бер үзгәрәчәк тә түгел кыямәтенә кадәр. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, Аллаһ белән булсак, Аллаһ Тәалә бер кая да ташламый безне. Әллә меңләгән халык сиңа һөҗүм итеп, сине юкка чыгарып, сине мыскыл итеп, сине кимситәм дисә дә, Аллаһ Тәалә ирек бирмәсә, берсе дә кимсетә алмый. Яныңда тыпыртап торган сакчылар, анда кемнәр генә сине саклап калам дисә дә, Аллаһ Тәалә әҗәл вакытын җиткән икән, беркем дә аны алып кала алмый. Шуның өчен дә бер сүз бар: кун магаллаһи якун маак. Аллаһ белән булсаң, Аллаһ Тәалә һәр вакыт синең белән була. Әзме күпме кешегә таянсаң, менә теге бай, теге хуҗа, теге президент, менә бу премьер, менә бу мэр, менә бу хакимият башлыгы, менә шуңар таянам, ул гына миңа ярдәм итә дисә, ул бүген бар, иртәгә юк. Ул бүген вазифада, иртәгә вазифада түгел. Шуның өчен дә тагы бер дуа өйрәтәм, сез аны беләсез, оныткан булсагыз искә төшерерсез, белмәгәннәрегез соңыннан хәзрәттән язып алырсыз. Бер кыска гына, бер көчле тылсымны дип әйтәләр бит. Тылсымны нәрсә дигән сүз? Волшебный. Волшебный бер дуа өйрәтәм сезгә. Бер түгел, икене өйрәтәм. Беренчесе: Я хайю, я кайюм, бирахматика астагыйт. Аслих ли шаъни кулли, ва ла такилни илля нафси тарфата айн. Я хайю, я кайюм дигән сүзнең мәгънәсе: и мәңге терек. Мәңге терек, вечно живой, всегда живой, бер кашында үлми торган Аллаһ Субхана ва Тааляның сыйфаты. Сыраган вакытта Аллаһның сыйфаты белән сырага кирәк. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малики Яумиддин, Ас-Самиу, Ал-Басир, Ал-Кайюм. Менә шушы Аллаһның сыйфаты белән дуабызны башласак, Аллаһ Тааляга тагы да кабулрак була. Аллаһ Тааля тагы да безнең дуаларыбызны якынрак кабул итә. Бер хуҗага кергәч, бер әйбер кирәк икән сиңа, эй, абзый, теге әйберне бир әле дип сорамыйбыз бит. Башта күрешәбез матур итеп, аңа килгәнче әле элекке килмәгән күлмәкләрен дә киябез.
матур итеп прическаларыбызны да, парикмахерга да барабыз, сакал мыйыкларыбызны да тигезлибез да, хушбуйлар сөртәбез дә, керәбез теге абзыйга. Керәбез дә, аннан соң матур итеп, абзый, ни хәлләрең бар, кара әле, син бик очень красиво, хорошо выглядите, спасибо дип әйтә, тегеләй болай, әзрәк салам кыстырасың. Әзрәк мактыйсың, менә күрдем синең эшләгән эшләреңне, заводыңны, фабрикаңны, менә синең кара әле, син нинди тырыш икән, молодец икән дип салам кыстырып, матур итеп мактыйсың да, аннан соң инде теге әле икеләнеп тора иде, бирерме икән, бирмим икән дип, абулай итеп мактагач бирә инде ул сиңа. Аллаһ белән сөйләшкән вакытта Ар-Рахманир-Рахим, Малики яумиддин, Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сиңа гына гыйбадат кылам, синнән генә ярдәм истим. Дибез дә, нәрсә дип сорыйбыз? Иһдинас сиратал мустақим. И Раббым, тугры юлга күндер мине. Шуның өчен монда бу дугада я хайю я кайюм, иманга тирек һәм дә бер кашан да йокламый торган бәндәләрнең бөтен эшләрен күреп торучы Аллаһ. Аслих ли шә'ни куллih. Нәрсә дигән сүз? Аслих ли шә'ни куллih. Мине бөтен эшләремне дә син яхшы итсәң иде. Белмисең бит әле, бөтенсен дә сорап булмый, кайбер вакытны дуаларның кабул булган вакытлары, менә фәлән вакытта имам җомга көнне имам минбәрдә басып торганда, Гарафәттә, тигендә, монда бик каты кабул булган минутлар, секундлар бар. Вакыт әз. Шул вакытны нинди дуга кылган вакытта менә шушыга ошаган дугалар кылырга кирәк. Я хайю я кайюм бирахматика астагис. И Раббым, и мәңге тирек бирахматика астагис, синең рәхмәтеңнән сорыйм. Аслих ли шә'ни куллih. Минем бөтен эшләремдә үзең дөрестләсәң иде, рәтләсәң иде. Бөтен эшләремне дигә нәрсә керә? Хатын да, бала да, дуст та, дошман да, бизнес та, бөтенсе дә Аллаһ Тәала үзе белән ничек итеп дөрестләргә. Без кайбер вакытны ашыктырабыз, менә тизрәк кирәк. Дуга кылдым да, дуга кылдым, кабул булмады шикелле дибез. Юк, ашыкма, Аллаһ Тәала үзе белән кайчан кабул итәргә. Аллаһ Тәала безгә каранда яхшырак белә, бүгенме, иртәгәме? Бу атнадамы, киләсе атнадамы? Бу дөньядамы, ахирәттәме? Хәтта кабул итмәгән вакытта да дугаларны, кабул итмәгән вакытта да, шушы дугабыз Аллаһка ирешкән вакытта, теге яктан асманнан безгә ниндидер бәла килергә тиеш. Ниндидер бер хауф, хәсрәт килергә тиеш. Менә бу дуга аның белән күрешә дә, аны юкка чыгара. Шуның өчен бер кайчан да чын ихлас белән кылган дуга бер кайчан да мәхрүм булмый, һәр вакыт Аллаһ Тәала ирешә торган була. Дөньяда әгәр дә Аллаһ кабул итмәсә, белеп торыгыз, дөньяда кабул итмәсә, аннан да артыграк ахирәттә Аллаһ Тәала кабул итер. Кайбер вакытны берәү әйтә, мин дуга кылам инде, ялварып сорыйм инде, җылый сорыйм инде ди. Моңар да объяснение бар урысча әйтмешли. Фәрештәләр синең менә шулай итеп ялварып, җылый сораганыңны тыңлап ләззәтләнәләр. Кара әле бу ничек сорый. Кара әле бу Алла ничек моңар бирмисең инде. Әйдә әле, тагы сорасын әле. Тагы сорый. Фәрештәләр шуның белән ләззәтләнеп торалар һәм шушы дуганы әлбәттә кабул итә торган булалар. Шуның өчен ялмаска. Татар телендә сорыйсыңмы, гарәп телендә сорыйсыңмы, урыс телендә сорыйсыңмы, яки бөтенләй нинди телдә сорарга белмичә шушы Коръәнгә җылы карап утырасың. Ул да дуга. И кара әле, хәрефләрен белмим бит моның. Кара әле нинди матур язылган. Нинди хәрәкәләр диләр монда, ас хәрәкәләре диләр, тәҗвид диләр, тәнмин диләр. Мин белмим бит буларның. И Раббым, миңа да насыйп итсәң иде шуны укырга дип, хәтта менә шушы уфтанып карап утыру, укый алмаганга уфтанып карап утыру, ул да иншалла әҗр савапка языла торган була. Чөнки бер хадис бар, бер сүз бар, эш төрле әйберне эшләмәсәң дә аның әҗре килеп тора. Ишеткәнегез бардыр моны? Эш төрле әйбер эшләмичә карап утыру белән генә әҗре килеп тора. Беренчесе Коръән. Әле әйткәнчә, Коръәндә укый белми, ләкин карый. Аллаһ акыл биреп, гыйлем биреп, зиһен биреп, тагы шуны өйрәнә алсам иде дип, җылы карап утырдың, Коръән укыган шикелле әҗрле саваплы буласың. Иншалла киләчәктә өйрәнерсең. Икенчесе, Кәгъбә хаҗда булган, гымрада булган кешеләр бар монда күп. Аннан чыгасы да килми бит. Намаз укылган, ниткән, ләкин менә шушы утырасың Кәгъбәтуллага карап. Теге бар бит, остановись мгновение, ты прекрасно дигән шикелле, моннан да артыграк нинди шатлыклы, ләззәтле мизгел бар. Моннан да артыграк бер нинди шатлыклы, ләззәтле мизгел юк, дип Кәгъбәтуллага карап,
Munda bit İbrahim aleyhisselam da, bizim peygamber de, başka peygamberler de, sahabeler de munda köp mü milyon kişiler munda jirgen. Ya Rabbim mina da nasip ettin bit munda kelirge dip Ka'batullah'a qarab oturun. O'zi bir savab bula, ecirli savab bulasın. Birincisi Kur'an, ikincisi Ka'batullah, üçüncüsü nese deb o'ylaysiz? Kim eshitgan var buni? Üçüncüsü aniyigiz inson bo'lsa, aniyigiz yanında tuzlanib o'tirib, bir narsa ishlamasa-sizda, aniyigiz yanında tuzlanib o'tirib, uni qo'lidan tutib, qo'lini o'pib, aniyigizga qarab o'tirib. Subhanallah. Bu da ecir sevaplı. Çünkü aniden de Allah'dan son ilk kişi için aniden de artık bir nizat yok. Hatın kızga aniden Allah'dan son yerinden de kadirlerek bir nisa yok. Lakin aninin hakkı kimimi. Şunun için muhterem aziz kardeşler dua kılarak gerek. Dua kılarak gerek hem de bir kaşında ümitsizlenmeske. Bana hadisini işitkeniniz var bir talabul ilmi farizatun. İkinci bir rivayette ala kulli muslimin ve muslimat. İlim istev farzdır her bir Müslüman irga hem hatınga. İlim istev farzdır. Kimdir ayta yok indi mena 70 buldu. Bir ayta yok indi men 45'e jettim. Qayan indi ilim indi ol. Cemaat mana bu biz oturabız mana bunda. Bu ilim tugilmi? Mana men bunda ustaz, siz bunda şagirdler. Qay bir kishi 70 yaşta başlıyor. Ham subhanallah 75'te tecvid bilen rahatlanıp ders etip Kur'an okuyor. Bir garip hatını 73 yaşında Kur'an niyatlı başlayan ham nişadır 13 mi 14 mi yılda Kur'an niyatla bitirgen. Neyzus bu uçulu hafiza bulgan. Biz aytamiz yok indi başka kirmey. Ali yanağına bir surani bir kısqana surani ko'p mu o'qidim erta bilan uyansam endi başımdan çıkkan. Шыға çünkü sen ondan 25 yıl aldın okumagan edin. O'zingni bo'lmay deb nasroy etsang, bir qachonda bo'lmay. Nega tiginiki bo'lgan? Mana shu vaqtda kinnashirga kerak. La tahsadu illa snatayn. Kinnashmagiz, lakin ikki narsaga kinnashingiz deydi payg'ambarimiz. Narsaga bir kishiga Alloh taolo ilm bergan. Va ul tinna ham kish ul ilmi bilan foydalana. Ya Rabbim menga da shunday kish bersang, ilm bersang edi. Menga da shunday hikmat bersang edi, menga da shunday tuzimlik, sabrlik bersang edi deb yili Alloh taoladan so'rash kerak. 100 tapqir o'qigach, agarda esingda qolmasa 200 o'qi. Baribir esingda qola. Ol bit kompyuterdan da bo'laverar, odam bolasining miyasi. Ani uğraş etmişli trenirovать kerak, tajriba kerak. Ham ikincisi kinnashirga tegishli o'rin. Bir kishi Alloh taolo bir kishiga mol bergan. Ol molin tinna ham kunduz, erta ham kech molidan tegishli zakatlarin, sadaqalarin beradi. Ya Rabbim menga da mol ber degil. Menga da shu zakatlar berib bandalarga yordam etirlik mol bersang edi deb so'ra. Agarda shunday deb so'ramasang, Alloh taolo mol berir. Mol bergan sayin anlarsın o'zingning qimsizliging, saranliging ortar da ol moling senga bir balagina bo'lur. Şunun için muhterem aziz kardeşler, bir qachonda Allah'ın rahmetinden ümit izmeske, ham ilim isterge. İlim turunda tağı bir hadisini aytam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "U'du galimen, ev mutaalimen, ev mustami'an, ev muhibben, ve la tekunil khamiseten fatahlik." Dünyada yaşayan vakitte galim bulunuz. Galim bulunuz, tırışığız şunlar galim bulurga. Zur galim kim ol? Zur galim şu akını karadan, halalini haramdan, farzını mustahabni vacipten ayırıp bana şu şariat hükümlerini bilgen kişi ul galim bula. Ondan da artıqraq tağı bula. Dünya ilmi bilen, dünyavi ilimni, dünya bilen ahiret ilmi birge alıp barsa, ul dünyada da ahirette de baxtli bula. Lakin en birinci zur ilim, самое первое знание и наука нәрсе? Ma'rifatullahi, Allah'ını tanып. Allah'ını tanımışığına, ellerinde profesör, akademik bulsan da, şu profesör, akademik pensiyasını ala, premiyasını ala, zarplatsını ala, tağı nedir, начисленияларını ala da dünyada işi biter şunun bilen.
Agarda ul dünya galimi Allah Teala'nı tanıp bütün narsa Allah Teala'dan deb o'zining ilmlerin Allah'ın ilmi bilan birga bağladıyken ul dünya ahiret baxtli bo'la. Uğdu galiman dünyada yaşagan vaqtda galim bo'ling'iz. Av mutaalliman degan so'z shakird bo'ling'iz. Shakird kishi 80 yoshda shakird bo'la oladi. Mana bunda 80 yoshlik boboy o'tira, ul shakird, ul tingni bo'lgan. İşte de qaytqach ala Abustayga silibina Hazret shunday ayber etgan edi deb. Üçüncüsü av mustami'an. Endi g'alim de bo'la olmasang, shakird de bo'la olmasang, av mustami'an shu silagan kishilarning quloq solib Allohni tinglovchi bo'ling'iz. Endi tinglarga da vaqting yo'q ekan. Bular bit shunday kishilar, tinglarga da vaqti yo'q. Delovoy. Vaqti yo'q aning, anda biznes bor, anda bilasiz. Endi bir de bo'lmasa av muhibban, mana shu g'alimlarni, shakirdlarni, tinglovchilarni ko'ngling bilan sevuvchi bo'l, yaratuvchi bo'l. Va la takunil khamisatan fatahlik, 5-chisi bo'la ko'rma, 5-chisi bo'lsang halak bo'lursan. 5-chisi kim? G'ilm dushmani bo'lma. Shuning uchun g'alimlar bilan do'st bo'lishga kerak. G'alimlar bilan aralashishga kerak. Bugungi kunda sen qaysi mazhabda, sen qaysi masjidga qaraysan, sen tigilaymi, yo'qmi? Kerakmi anday birlar? O khuzil hikmata va la yadurruka min ayyi wi'ayin kharajat degan so'z bor. Hikmatli so'zni qayangina chiqsa-da, nindigina min ayyi wi'ayin degan so'z nindigina savutdan chiqsa-da. Mana bu savutmi? Savut. Radio savutmi? Savut. Mana bunda bit narsagina yo'q bunda. Tilesang va'z, tilesang ne? Bunda kelesang qabahat ayberlarda qarab da bo'la, eshitib da bo'la, o'qib da bo'la. Mana shu narsalarni ayırır uchun Alloh taolo ilm bergan, aql bergan. Ham shu ilm aql bilan tugul, eng qadrlisi ixlos kerak. Ixlos bo'lmasa, Allanindi yoki taqvolik bo'lmasa, Allanindi zo'r g'alimlar da yo'ldan yozdilar. Law kana fil ilmi min duni tuqa sharafun la kana fi xalqin nas iblisun. Agarda taqvosiz ilmda sharafat bo'lsa, hurmat bo'lsa, iblis birinchi bo'lar edi degan so'z bor. Davom etamiz degan hadisni. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astag'is aslih li sha'ni kulli rabbim. Sendan sirim, sen menga tirik, sendan sirim, sening rahmatingdan sirim. Bütün ishimni menim tegizlasang edi, yaxshi qilsang edi. Va la takilni ila nafsi tarfat ayn. O'zimga 1 minutga da 1 sekundga da o'zimga topshirmasang edi. O'zim bildiram men. Я сделаю, я знаю. Не надо мне учить. Тигилай була. Yo, 1 sekundda 1 minutda я знаю, я умею deme. Topshir ishingni ko'p mingina bilsang da, ko'p mingina aralashsang da, ko'p mingina sening tajribang bo'lsa da, topshir Allohga. Avvalul ilmi ma'rifatullohi. Eng birinchi ilm Allohni tanu va axirul ilmi tafidul amri ilayhi. Ilmning eng avvali, ilmning boshi narsa Allohni tanu, ilmning eng oxiri narsa, ishlagandan so'ng, o'qigandan so'ng, butun narsani o'ringa yetkazgandan so'ng tafvizul amri ilayhi, Robbim endi senga topshirdim. Qay bir vaqtni ishlaybizda, ratlaybizda, netabizda, butun narsani 100% netabizda, endi ey men bo'ldirdim deysin. 1-2 yildan so'ng jimirla. Ashunda topshirsang, Robbim, sen bergan aql bilan, sen bergan hikmat bilan, sen bergan ilm bilan shu shaybirni ishladim. Robbim, men sening qarshingda shu qadar zaif, Robbim, rahmat senga mana shuni bo'ldirgan menga aytding deb endi senga qolganini senga topshirdim desang, balang nima, xotining nima, onang nima, Robbim tarbiyaladim mana bu balamni, onag'imni. Robbim mana eratdim shu xotinimni. Robbim mana soldim mana bu yurtimni. Robbim rahmat, Alloh taolo sen bergan ne'mat bilan ishladim bu ishlarni, endi senga topshiram. Onimni, balamni. Shulay desang Alloh taolo saqlaytiran bo'lar. İbrahim alayhissalom o'zining jamoatini qoldirgach, qumda quyosh, qum bir narsa yo'q, sho'l. Sen kimga bizni topshirasan ya Ibrohim degach narsa dedi?
Allah'a tapşırıyorum dedi. Atı Allah olsa bir kaşında biz hor bulmazmız deyip karağız nindi imanını, hatınının imanı hem irenin imanı. Şunun için muhterem aziz kardeşler, bütün işte tevekkülli bulmak gerek. Tevekkellik bulmak gerek. Tevekkellik degen sözün manası oruşça upavatsa на Всевышнего. Allah'a tapşırmak gerek. Mına şu vakıgalarda, şu vakıgalar buldu, zemretreseniyalar buldu, köpme kişiler öldü. Mına bugün, bugün nelerde, WhatsApp'larda, Telegram'larda şığa mına tigi sabı bala rızıksız köpme tırgan iken, angar nidir ferişte kilgen iken, anda aşatkanlar iken, işitkenler iken, mına bugün tağı haber kildi bir hatın 8 gün yatkan, anın tane bütüne şirmegen, anın sasımagan isinne gavdasından misk, hoşboy isleri kileyken degen, anda evliler köp bulur indi hazır. Şunun için biz isen, Allah şahit bulup gitkenler. İnşallah şahit bulup gitkenler, çünkü şahitliknin anın sınıfları bir köp, asnafları bir köp. Din yolunda Allahu Ekber deyip ölgen kişine şahit değil, suda batkan. Lakin anın için Müslüman bulurlar gerek. Anın için Allah Teala'nın barlığına, birliğine inanıp Allah hoşkanını işlerge gerek. Şulay bulganda suğa batkan, türlü cennikler tırnağından, tışından ölgen, hiçniklerden ölgen, işi ağırtıp ölgen, yangan, hem harabe aslında, mına şuşu zavalinler aslında, harabeler aslında kalgan, şuşu basılıp ölgen kişilerde inşallah Allah şahit bulalar. Şunun için bilmişsin kim bakıtlarak, biz kalgan kişiler bakıtlarak mı, Allah gitken kişiler bakıtlarak mı? Aşındı vakitte Müslümanların elhamdülillah bir eybirleri var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşittik iken bir haberini. İn siyikli bulgan, in senin şustri, in senin yaratkan balan kayadır berilgen de ölgen sana haber bireler. Şu vakitini tezirek telefonunu taşlap kayalı deyip tezirek jigiresin, andığını izleysin, kim ana bergen, kim ana nitken, yeyi o şasubiyo, ben ana utrem deyip. Tugul, mına şu as-sabru inda sadmatil ula dedi Peygamberimiz. Sabırlık ol. Şu bela kaza kilgen minutta, sekundda şu haber işittin iken şu vakitni inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip ettin iken ahırdan antağı dıgası da var. Rabbim şu bela kazaga bela kazanı küterege sabırlık bir. Hem andan da hayırlırek bir bana getir deyip aytıp koysan Allah Teala mına şu balağından da artığırak bir balanı daha getirir. Şu yırtığından da yaxşırak yırtını Allah Teala'nın rahmeti bilen sağlarlar. Şu maşınağa da berilgen maşınağa karaganda da yaxşırak bir maşınanı sana getirirler. Lakin en zor hasret, en zor ubıytık, en zor bankrotство nerse ol 60 yıl, 70 yıl yaşayıp da Allah Teala'nın şu nimeti bilen faydalanıp da Allah Teala'nın soluşu bilen solap da köp mü dünyada gayretlenip şu ellekin bulup pahlivan bulup jirip de ölgen vaktinde bir okılgan namazın bulmasa, tutkan urazan bulmasa, izgiliğin bulmasa, tekebbürlüğün bulsa, Allah'a inanı bulmasa, bana şu en zor hasret şu bula muhterem cemaat. Şunun için bir kitap var, hani kubunuz okuganınız da vardır. Ne pechalse degen mi? Ne grusti degen bir kitap var. La tahzan. Bir kaşında bırşılma. Bırşıl nersege? Günahlarına. Dinsizlikte jirgen zeyinken şunar bırşıl. Ağırtkan için, mal jugaltkan için bırşılma. Mına şu dinsizlikten, namazsızlıktan, rozasızlıktan, ham başka nesnelerden tezirek kına kıtılırga tırış da kıtıldığın iken sen bakıtlı kişi. Mına şu aytıp muhterem aziz kardeşler, söyletiren sözler bir köpünde, belki bunda mına Hazret başka bir tema bergen idi. Men azrakkina o'zimning turunda da söyledim. Hazır indi mana 15-13 yıl müftü bulup işlegenden sonra Allah'ın rahmeti bilen men hazır Beşbalta mescidinde Kirov rayonunda Beşbalta degen bir mescid var. Şu mescidde indi imam bulup işleyim. Elhamdülillah koldan kelgençe mana kitaplar çıgarabız. Bigirek de o'zim 13 yıl müftü bulgandan soň men şunu anladım. Kay bir avuldağı imamlarga, hazretlerge biraz yerdem yüzünden cümğa vaazları
Cımğa vaazları degan kitap bastırdık. Başta Tatarça, ondan soň Rusça. Bir vaqtda men ko'rishgan edim bir священнослужитель bilen, pop bilen, ali mufti bo'lgan vaqtda. O ayta, у нас Хазрат 52 великих праздника, 52 праздника есть. Из них там 10 11 самые великие, а остальные вот такие второстепенные праздники. Мен өзімше ойладым, тоқталы, бізде бит, сізде 52 болса, бізде 2 гына шул, мына Құрбан ғайыты білән, не ғайыты деп өзімше ойлаған едім. Аннан соң тоқталы, бізде бит Cımğa var. Bizde bir cımğa var. Yılına neçe cımğa? Subhanallah. Yılına şunun için Kurban bilen gayetinin arası jırak. Ama lakin cımğa betinden mındağına ayya şuşa cımğa bilen cımğa arası, ayya namaz bilen namaz arası, Ramazan bilen Ramazan arası bende eğer de ıllı günahlardan saklanatırgan bolsa, bana vak günahlarını Allah Teala şuşa namazlar arasında, cımğalar arasında yok ite. Bana şunun için biz bir vakitli kişiler, bizim cımğabız var. Ayya, kaybır hadislerde cımğa 2 gayetke karaganda da artığırak. Cımğa kinde şunda bir mezgil var, bir saat var. Anda dua kılsan Allah Teala dualarını kabul ite. Lakin cımğa kinde bir nesede işleme, yal ettiğin söz de yok. O Yahudilerde o şabat deyip şimbe kinde bir nese işlemiler, hatta liftinin knopkasına da basmıyorlar. Bizde Allah Teala ne dedi? Ve izâ kudiyetis salatu fenteşirû fil ardı vebtehû min fazlillah. Eğer de namaz bittiyken, selam verildiyken, namaz bittiyken fenteşirû fil ardı. Taralığız yeryüzünde. Vebtehû min fazlillah. Allah Teala'nın nimetini izlegiz, tabığız, işlegiz. Bir farzdan ikinci farza koşigiz. Namazı ku farz, işlev farz, hatnımla bulu farz, balanı terbiyelev farz, atiyanilerin hürmet etu farz. Buna bir farzdan ikinci farzağına koşabiz biz. Müslüman kişinin her bir anın jirgen eybiri de o vakitte inşallah ecirge, savapka yazılatıran bula. Belki kimindir bizden nişik programı, nişe de namaz? Namaz. Min nese cizge hadisler getiyiş mi? Aş karınga meni siletezim. Vakit ciddi mi? Abzin sinesan da. Yok Allah yok tügül. Yok. Yoksun. Yaxşı. Yarar. Tağı bir men negen item men kayber vaqtda özümde Bishbaltada bolsun, tağı men yaşayım İdilboy rayonunda, anda men bir yaratgan mescidim var, Quyoshli mescidde anda jireyim. Kayber vaqtda sileteler, qisqa hadisni sileteler de, andan soň şuşu hadisni Hazrat menga jibersen edi WhatsAppga şuşu hadisni diler. Ayya. Amin indi anı şamalıyım indi Rus tilinde de, başta Arapça, andan soň transkripsiyasi, andan soň Tatar tilinde, andan soň Rus tilinde indi hazır men jiberem. Şu aytıp bir neçe yıllardan soň bir kişi menga Hazrat sen menga bir dua öğretken edin. Ali namazga basıwyn basmadım. No şol duany bir kinde kaldırmam de. Men aytam ala kaya neçik aytaly. O menga pek ders etip bütün neleri bilen ders mahrajları bilen aytıp berdi. Ağzı ratlap Tatarça bilmey. Metam qoyan şu xatık ders etip berenden soň. Hazrat men anı sana yazdırğına tugul, men sen голосовойны sıragan edim. Tağı bir qısqa menançık Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan degan dua bar bit. Ondan da artıqraq, zorraq dua yok. Ayya. Bu dünyada ey Rabbim bu dünyada hoş turmuşlar bersen idi. Ahirette de cennetini nasip etsen idi. Cehennem otundan saklasan idi dip dua işinde bütün narsa kire. Tağı bir dua var. Anda indi dünyada ahirette kire hem selametlik kire. Rabbi gfirli varhamni ve afini. Bu duanı hatta şu nafil namazlarında iki secde arasında da oturabız bir tezrek celse. Şu arada da bir aşağıra gerek mi? Kaybır kişi bir aşağı okuy namazını. Men bir katı aşum kilen kişi imam namazını aşıktırıp okutsa. Rükûda, secdede, kıyamda aşıkmışa okura gerek. Özüngüne okusan bir hal, anda da aşıkıra gerek mi? İmam bulup okuysan iken aşıkmışa okura gerek.
Менә шушы вакытта кайбер сәҗдә вакытында имам озаграк сәҗдәдә тора, шу вакытны менә шушы доганы да эшләтсәк була. Буш вакытта шушы доганы укысак була. Ул нәрсә дигән сүз? Рабби гфирли. Аны беләсез, мәгънәсен. Рабби гфирли. И Раббым минем гөнаһларымны гафу ит. Коръәндә бар бит Рабби гфирли ва ли валидайя. Ул да бик яхшы дуга. Аннан да яхшырак бернинди дуга юк. И Раббым минем гөнаһларымны һәм әтиәниемнең гөнаһларын гафу ит. Амында Рабби гфирли вархамни ва гафини. Рабби гфирли, и Раббым минем гөнаһларымны гафу ит, вархамни, үз рәхмәтеңне миңа сал. Үз рәхмәтеңне миңа сал. Вот әйтәләр бит, вот повезло, вот счастье на него упало, вот он как будто выиграл в лотерею, дилер. Так просто гына не бывает. Ни лотереи, ни счастье, и везение так просто гына булмый. Менә бу вархамни, и Раббым миңа үзеңнең рәхмәтеңне сал. Вагафини, ул да бик каты кирәк, бигрәк тә шушы 60 яшьтән соң кирәк. Нәрсә дигән сүз? Вагафини, миңа сәламәтлек бир. Әгәр дә сәламәтлек булмаса, гыйбадәткә дә кимчелек килә. Сәламәтлек булмаса, хаҗга да бара алмыйбыз. Сәламәтлек булмаса, намазларны да басып укый алмыйбыз. Сәламәтлек булмаса, башка төрле изгелекләрне дә эшли алмыйбыз. Шуның өчен монда бөтен зәкәр. Рабби гфирли, иң беренче үземнең гөнаһларымны гафу ит. Вархамни, миңа үзеңнең рәхмәтеңне сал. Вагафини, миңа сәламәтлек бир. О Аллах, прости меня, прости мои грехи, дай мне свою милость и дай мне здоровье. Менә кыска гына бер дуга. Ләкин бу дәрес булып барсын. Дәрес булып барсын, чөнки без монда бушка гына килмәдек. Тагы бер хадисне әйтеп, аннан дуга кылып куябыз да, шуның белән инде ату хәзрәтне ашатмыйча җибәрдегез дип үзегез укына башлыйсыз. Тагы бер дуга, түбәнчелек дугасы. Түбәнчелек дугасы. Тәкәбберлек бик начар сыйфат. Күп меңдә бәндә тәкәббер булса, орысча әйтмешле, высокомерный булса, шу кадәр Аллаһ Тәала ул кешенең дәрәҗәсен төшерә. Күп меңдә бәндә түбәнчелек булса, түбәнчелекле сыйфат белән ия булса, шу кадәр Аллаһ Тәала ул бәндәнең дәрәҗәсен күтәрә торган була. Белегез моны. Бу железная логика. Хәзер аңа киләбез адәмнәр арасында. Хәзер адәмнәр арасында киләбез. Беренчесе, бу дуга, тәүбәнчелек дугасы. Нәрсә ди? Аллаһумма җгальни сабуран. И Раббым, мине күп сабыр итүчеләрдән кылсаң иде. Сабиран гына түгел, арабча белгән кешеләре монда бардыр. Сабиран мәгълүм. И Раббым, мине сабыр итүчеләрдән. Ләкин монда сабуран. И Раббым, мине күп сабыр итүчеләрдән кылсаң иде. Ваҗгальни шакуран. Мине күп шөкранә кылучылардан кылсаң иде. Булган ниғмәтләргә шөкранә кылу, аннан да зур ниғмәт юк. Ва ин шакартум ла азиданнакум ва ин кафартум инна газаби лашадид. Мин биргән ниғмәтләргә шөкранә кылсагыз, мин сезгә арттырып бирәмен диде Аллаһ Тәала. Кайбер шәйтан нигә артмый икән, намазда укыдым шикелле. Юк, шөкранәне минут сайын, секунд сайын дуга кылырга кирәк. Һәрбер сулыш сайын шөкранә кылырга кирәк. Ана бит телевизорны карыйбыз 2-3 сәгать. Радионы тыңлыйбыз, әллә музыкларны кирәкмәгән музыкларны тыңлыйбыз. Менә шуның урынына күбрәк субханаллаһ, альхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла хаула ва ла кувата илля биллаһил алиyyil азим, ма ша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Менә шушы әйберләрне күбрәк әйтсәк, Аллаһ Тәала телебезне дә ача, зиһенебезне дә ача, һәм шөкранә кылучылардан булабыз. И Раббым, мине күп сабыр итүчеләрдән кылсаң иде. Мине күп шөкранә кылучылардан кылсаң иде. Карагыз. Ваҗгальни фи айни сагиран. Үз күземә үземне кичкенә итеп күрсәтсәң иде. Әгәр дә үз күземә үземне кичкенә итеп күрсәтсәң иде дип әйтсәк, аның дәвамы ничек? Ва фи агъюнин наси кабиран, бәндәләр каршында мине күтәрсәң иде. Менә кая булса да кергәндә, хуҗага керәсеңме, җомгага килдеңме, гаит укытырга җыенасыңмы? Менә мин әле монда сезнең каршыгызда утырган шикелле мактанып утырасыңмы? Нинди генә сүз булса да, түбәнчелек белән, и Раббым, мине үз күземә кичкенә итеп күрсәтсәң иде. Бәндәләр каршында мине зур итсәң иде, күтәрсәң иде дисәң, Аллаһ Тәала күтәрә.
Andan da aldanırak ya Rabbim meni köp sabır etüşlerden, köp şırık kınana kılışlardan kılsan edip Allah Teala'dan saragati işli bulabız. Muhterem aziz kardeşler, Allah'ın rahmeti olsun sizge. İhtibar bilen tınladığız. Silegen sözlerimiz, işitken sözlerimiz faydalı bulsaydı, Allah Teala tekebbürlük etmeseydi, Allah Teala mine sözünü başlayan vakitte Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri vahlul uqdeten min lisani deyip başlayan sözlerinizni ya Rabbim benim konulimni açsan idi. İşlerimni jinleytsen idi. Sözlerimni jinleytsen idi. Hem de şu söylegen sözlerim faydalı, şeriatka faydalı sözler bulsaydı deyip her bir işlerde tübençilikli bulsan Allah Teala kütere, halk kütere. Aytalar bit будь попроще и народ тебе потянется deyip şu tübençilik bilen girsen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge örnek. Anın yaşayışı, anın tırmışı bizge örnek. Anın hılkı bizge örnek. Aleni özümüzge kumirlarını izleybiz. Kim boksörünü, kim anda artistini, kim futbolistini, kim hokeyistini, kim alen dijirşini, yuğalar barsı da minutluğuna, sekundluğuna. Bir neçe yıldan soň qara ul boksörlarga, ul hokeyistlarga, ul jirşylarga näse bolup bitkenler. Bizning Peygamberimiz mena bizning için bulurga tiyiş kumir, bizning için bulurga tiyiş ul şuşy mayak. Şulay bulganda Allah Teala bizge dünyada da ahirette de baxit bire, şerefet bire. Allah Teala iller bizge, kinler bizge hayırlı iminlikler, tınışlıklar bilsin. Avrularga Allah Teala hayırlı şifalar nasip eylesin. Cümle kazalardan, havf hasretlerinden, bala hasretlerinden, soğuş afetlerinden, açlık hasretlerinden, başka türlü fitnelerden, zahmetlerden Rabbim bizi saklasın. Devam tutuşu etiyenilerimizin, abi babalarımızın Allah Teala ruhlarını şad kılıp, bendeşlik bilen kılgan günah hatalarını gafı eylesin. Şu mahallege Allah Teala hayırlı devamların, rivajların versin. Dağı da cemaat bik ahamiyetli bir eyber eytip şunu sözümü tamamlayayım. Ol da bulsa özümüzün türelerimiz için, hocalarımız için dua kılırga gerek. Alarga jengil tugul. Bigrekte hazır alarga jengil tugul. Turmuşunun da parırga, halkka da yararga, anda zarplatısında tülerge, anın tiyişli bulgan nunalıklarında Meskavga dattiginde munda da tülerge, bütün kişiye de yararga, nindi şikayetlerine köp mine işleseler de barbar yarab bulmay şikayetler iştesin. Kama takunu yuvalla aleykum, siz özünüz nişik bulsağız, sizge şunday türeler jiberirdi diyen söz var. La tasubbu dahra ve la tasubbu muluk. Bir qaşında vaqtni sükmәгез, zamanni sükmәгез, hem özünüzün patşalarınızı sükmәгез. Şunun için de Allah Teala patşalarımızga da tevfik birsin, sabırlık birsin, hem hikmet birsin. Şu hikmet mudris birsin, hem alar da nişik etip biz bilen sizin bilen oturgan şekilde, alar da bizim bilen oturup boş vakitlarında ilim istep, bizim bilen birge ibadetke bassalar, o vakitni dünya tegizlenir idi. Ve aqulu qavli haza ve estağfirullahal gafara li ve lekum ve li sairil cemaatil muslimin el ahazirin. Bik rahmet, Allah razı olsun.